Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Vanessa. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Vanessa tinapilik nga yawag yu kanyak. Kas panangilimod yu itipudno a kinatao. May saak nga abrawenyo. Ngem jakon inlanad no sadino a mismo dito'y Abra ti lugar mi. Sapay la kumata da ito'y inak isalaysay kat pakaagsawan met iti adal apakay ranudan dagiti dumdumheg. Bueno papagayam, intay tenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Vanessa dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Huston, anak ko, saan kan nga agsangit? Saan arumbang asangitam di manangan lilaw a lalaki? Nagsakit nga minanang. Diyak lang yung pagkarupakas di ti madoktalak. Kunak no talaga abaro. Ngam adaan mat kaya man iti asawa. Anak ko, Isumat lagaya man no danduma. Kalaat-latan ayawag na sana matuloy dagiti pagnami. Gayam. Kalaat nga da pagnada iti asawa na. ay, damo pa'y laang apan nakakitak iti day a lalaki. Nagpariknan kanyak ama nga lilaw. Kunamot ngamin anasingpot kan manangipatag anak ko. Kaputa ay ayatak nanang. Gaman yan. Ay, ala husto. Awan tinasaya at amapasamak kan kano agsangsangit kalatan. Aklunam ti amin. Kat ikagumaam alipatan day jay ama nga lilaw. Ammong Vanessa, langapay lang amin day dyan lalaki. Talaga asaanan ang mapagtalkan. Lily, Iso nga uray namin ano ang nagkukuyog tayo. Jaklatan na yasidag tibagit kan kuana. Nadlaw ko ngamin analastog. Naglaing nga sumao. Kunamnam muna ti amin. Gayam, pang cover up na dayjay iti kinaman nga lilaw na. ay, Vanessa, pasensya kan iti panagsasaok Amumatan, very vocalak. Linaplap dakla ti bagik ang nagsao idi. Idi saan mo pa'y anadoktalan ti amin? Ta syempre, gayam ka. Diyak kaya ta masakitan ka. Angam ita, talaga adya kun malapdan ti bagik. maawatan ka, Lily. Ay, pasensya kan. No impamaysak da atensyon ko idikan ni Tommy. Amok nga da pa nagpasugnod mo kanyak. Taado dagiti awis mo ajak mapatkan. Taimpang pangrunak ni Tommy. Ay na, bay amon dayja atomi. Kan bay amutan dagiti awis ko ang nagkadkadam. Sana bale, taado pa'y ti gundaway. Tinasayaat, mapantakit di agpalpaliwa. Tapno mamimpinsanan ang malipatam dayja atomi ang manangal lilaw. Pasensya ka no, nasitgan ka ha, miss. Nakita kami niyang may saka dito eh. By the way, shock ni Mon. Kasinsin ko tinagpaskan. Kasta ka di? Ay, siyak ni Vanessa. Katrabahwak ni Ruby. Maragsa ka na kamakamamukan ka, Vanessa. Adapan ni Dirko ka ni Ruby, kasinsin ko. Ha? Apay? Di na kami imbagbaga kanya nga ada napinta sa kaopisinaan na. Anya? Amom, at ada nga minarte kinapintas mo, no kasta na kaisam ka. Bolero kagaya man. Oy, sana. Ipagbagak lang dagpaiso. Talaga napimpintas ka, no nakaisam ka. Asino ayaday taamon akanayon nga istoryaam kanya. Diyay nga rod kasinsin ni Ruby. Di kan tumot ngamin di maray, idinagawis ni Ruby ije balayda. Naamamok ijay ni Mon.
Vanessa, saan ka alapdan iti nakisiningad mo iti kasinsin ni Ruby? Ngamne, agannad ka ha? Saan ka kumaabasta agtalaklatan? Agyaman nakitipan ng isakit mo kanyak, Lili. Di kag danag. Sinigurado kanyak ni Ruby abaro ti kasinsin na. Nasayaat mo kasta. Ang palagip, saan kalatang agtalak adagos? Ha? Ni, taapay? Masapul nga amuam nga umuna ti background na. Narigatan. Ang mga nutsik boy ngay. O, di masakitan kan tumanan. Saan mo't siguro? Aglang amot ang nasingput ni Mon. Dayta nga rudgat. Narigat ti agtalaklatan iti langa. Tamakaallilaw dayta. Lili, Sapay la kumata di mo tagidaksan tinaibagakkan ka ha, Vanessa? Jakla kayat ang masakitan kan tumanan. Saan ka alaplapdan, anak ko? Kasayaatan siguro. No saan ka basta sumurot latan iti asino man ang mga awis ken ka. saan kayong agdanag, nanang? Kadwak ni Lili agayem ko. Jakmat kaya tagmay sa amapan iti awis ni Mon, May sapay abanag, anak ko. Saan ka nga agpaaram iti no sa dino laditan? Nanang, dinner laang dinangawisan kanyak ni Mon. Mangan kami laang iti restaurant. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Okay, agyaman nanang. Amangan no gaputa sa andak akalanglang amangan. Saan kayo matan amangan? Nailuto kunti ka ninyo, nanang. Di nakpagdanagan. Kabailak nga si kaswan ti bagik. Alagaro doon. Mapankan, anak ko. Ngamnay, saan ka ko mga agpaladaw nga agawin? Kamaudyanan na. Namamu ka matlangan, Lily. Kanayon ngamin niya istoryahan na kakanyak ni Vanessa. Kasta ka di? Ay, si ka Vanessa Ichis-chismis nakgayang ka ni Mon. Uy, saan mo't Ibagbagaklakan kwa na no kasano tiki na sinitang agayum. Huwag mat ngamin, Lily. Isa saan kang agdanag? Mabit lang ha. Inak lang di comfort room. Agorder kayo lang ti kayat yo Siyak ti makaam mo, okay? Sige laang, Mon. Di na kami pagdanagan. In fairness, sana boring aka istorya. Saan akas kadagiti daddo maasaan nga agsasaw. Angam saan kalatang agtalaklatan ha? Kunada adagiti kanulalaki analaing asumao kat bolero. Sika talaga. Dili ibagpagam. Ibagbagak lang tagpaiso. Diyak kaya tamay sagmak ka, Vanessa. Iso asaan ka kumaabasta agtalaklatan ka ni Mon. Saan ka dagdagdagan, Vanessa? Ngam di lamang bali na maamuak ti kasat ko. Total, nabayagan ni agam amuta. Kanayon nagpay na sa marungkar dito'y balayo. Mon, Nasingid akon ka ni nanang mo. Naipanagnag ko mat siguron anapod mo ti tarigagay ko kan ka. aklunak, Mon. Agayatak matankan ka. Agpaiso, Vanessa? Wen, Mon. Sapay la ko ma. Tadinak to alilawan. Pakaragsakak day nga imbagam kanyak, Vanessa. Sabagay, awan makunak ka ni Mon. Tamanipod iti niyam among kanyak, nadlaw ko anapod no ti panagayat na kan ka. Isungarod nga inaklon kon. Nabayagmat nga minan anagaram kanyak. Friend, amangan no awan tumanan ti oras mo kanyak, itataadan ka ayan ayat mo. Di kagda naglili. Ikarik, saan akong amaawanan iti panawan kan kagayim ko. Agyamanak. Angam, saan mo mat nga ira nga agbanding ta, No, adda pagnayo ka ni Mon.
Nakababain, syempre. Wen ka di. Saan ka ngagdanag? Siyempre, sa bali ti oras nga ipaay ko iti kaayan-ayat ko. Sa bali matkan ka, agayam ko. Vanessa, itay pa'y nga da ka dito ayan titawa. Ada ka di padpadaan na masa nga ilay. Awan, nanan. Apay nga ron nga itay pa'y laang ada ka dito. Akasla daw rurayam. Ibagaman ti agpaiso, anak ko. Ada ka di sa inyo ang nagkinaawatan ka ni Mon. Pagkunaan nyo, nanang. Ay kasano, kat nabayagan asan asim marungkar dito balay. No jak mariro. Adda nasurok ang makabulan, manipod idinaudi nga imay ditoy. Apay, ada parikot iti relasyon nyo. Jak amo, nanang. Anya, ay kat amuam saan ama balinti kasta anak ko? Kasaritam jay nobyom, tapno amom, no anya ti mapaspasamak. Kuyogan naklili, pang-asim. Ijay, sa dino ti pangkuyugakan ka. Kinasaritak ngamin ni Ruby. Nasurok ngaminan ang makabulan nga awan komunikasyon mi kanimon. Oh, kat. Anya nga itimbaga ni Ruby. Madlaw nga addaam mo ni Ruby. Ngam, di na kayat tagsao. Nupay kasta, intad na kanyak ti baro nga address ti balay damon. Anya? Apay, makaramdamon? Well, kat di naman laimbaga kanyak. Iso pa nga asim. Kuyogan na kamapan iti address nga intad kanyak ni Ruby. Damdamagak kinimon, no ammom tekala at apanagakarme iti pagnaidan balasang ko. Ngam di naksinungbatan. Aging ka anakla at aklae ngayon, tadamutin insangpet na amasikog. Kanya. Dayta ti agpaiso balasang ko. Ngam di yu ida naranaan, tanagawid da iti lugar jay babae. Kasarita kanon ni Mon dagiti dadakkel na. Jakon si Muro, ta medyo agulawak iti biyahe. Kaya't yung asawan tata? Mga sawan ni Mon? Kasta talagang titurong ti amin. Ngabkas iti nakunakaon. Pasensya kayon. Tajak met ammo no anya talaga tinapasama. Nagsakit, nanay. Ay, Nagsakit. una yan anak ko. Anyan ti kasta nagbanagan ti relasyon nyo kon ni Mon. Apay akas na ti mapaspasamak kanyak. Apay asaklatan na kanayon ti mailid-liding. Nanang. Diyak mo no niya ti isungbat ko kan ka anak ko. Ngambay sa laang ti maibagak. Adda laang dito. Saan ka baybayan? Iso di kagdanag. Andi ngayon ka, anak ko. Rumbang lang agbalin ka anatib kar anak ko. Di ka pa idagal iti napasamak iti relasyon as sinarrat mo. Mamati ak. Adda pa'y dumteng amaspay ngam kadagiti nadadaal a relasyon mo. Mamading ko, sana rumba nga kanayon ka analiday. Sana rumba nga sayang ang tibiyag mo. Gapulaan ka dagiti naliday kan makapaupay ang naglabasan. Tata Leopoldo. Una yan. Oh, apa yan, tata? Anyat na pasamak? Anyan ta inulit mo payading ko. Saan aya amabalin amanong kunamlatan. 40 lang titawan ko. Palakayin nakmat unay no tata kung kunamkit din. Si Kamat. Manong. Kunaklakit din, anyan tinakapasakitam. Tilagayam imo na nga awag ko. Ala, no kasta ti ko nam, Manong Leo. Kasta nga ro tiyawag ko kan ka. Kasta aading ko. Nagmayata denggan.
Kaya't ko tikas nga awag mo kanya, ading Vanessa. Sabong ng chocolate para kan ka, Vanessa. Sabay la ko ma, tadi mo tagidak sa tikas to'y nga raramidag. Pakaragsakak nga minti mangisagot kan ka iti sabong kan chocolate. Mabalin ka di adirit saan nakon, Manong Leo. Manipod ngamin idinagbalinta na singad. Kanayon na ko na sarungkaran diti balay. Kanayon nakpay asagutan iti sabong kan tsokolate. Sabay la ko ma, tadyak pa kabasulan dito, Vanessa. Ay ayatan ka. Manong Leo. Napudno dito ya panagayat ko kan ka. Sabay la ko ma, tamamati ka kanyak. Awan tinlimad ko kan ka. Manipod nagbalinta na singad. Namamom dagiti kakabagyak kat agtutunos kayo. Amin na naglabasak kat naibagakon kan ka. Iso sapay la ko ma. Padi mo tagidaksen da ito ay apanagpudnok. Awan anyaman na, Manong Leo. Iso na lang ta sa anak pa anak kasagana. Namin duwang aminan ang napasakitanak. Sa anak mat ngagap apura. Nakasakanak nga guray. Ikarik da ita. Dahito ti pagbadok. Bagay ko dahito nga regalo ni Leo kanyak. Sigurado ang maragsakan dahi jay. Apaman asumarungkar no madamdama. No makita na asuot ko dahi ti abado. Kan nakarkaron ang maragsakan dahi jay. No maamuan na nga aklunat kung tinabayagan nga idandaton na nga ayat. Panagkunak, ni Leo ti talaga na itani para kanya. Vanessa, anak ko, anda na pasabak na aksidente. May sa ni Leopoldo kadagiti napakaruan. Anya? Jack ammo no anya ti aramidak iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Nang runa idi naamwak at dead on arrival iti ospital ni Leo. Nabayag sakbay anaklon ko ti amin. Nang runa ket marikriknak idin nga isu ti makatakunay na ko iti biyag. Daydi metten tinaudi ang nagayatak. Ket aging ga ita nga agtawon akon iti 50. Im-im na saklat ta alaglagipan dagiti napalabas apadas ko ken ni ayat. Tuy pagayam mo, Vanessa. Pagayam Vanessa, unayin nga agpaiso dagiti nagbalin na padas mo. Di ka mababalaw no naupay kan, iso ang nagbakbakit kan abalasang. Ngem tandaan am daytay ibagbaga ti kaduan. Aging ga si bibiyag ti tao, at dalata namnama. Adda dagiti gundaway ano kaano nga addan edad ti maysa a tao, santo dumteng tinaitani para ken kuana. Isu asapay la kuma, tadi ka mapukawan iti namnama. Tatunggal tao a maipasngay, adda latamet daytay tao a naitani a para ken kuana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Vanessa, manipod probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.